twihuse cyane rero reka turebere hamwe izi breaking news zivuye mu makuru dukesha ibinyamakuru by'i Burundi. Biravugwa ko rero Lieutenant Colonel Minani Atanazi w'u Burundi yiciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant Colonel Atanazi Minani wari umuyobozi wa batayo ya 8 y'ingabo z'u Burundi ziri kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko yishwe arashwe mu mutwe abarashwe n'umutwe umubarire wa FCM 23. Ni amakuru rero yatangiye gucicikana ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu Ukuboza 2025, aho bivugwa ko yaguye mu mirwano yahitanye n'abandi basirikare benshi b'u Burundi mu gace ka Ruvungi barwana ku ruhande rw'ingabo za RDC FARDC bari bahanganye na FCM 23. Lieutenant Colonel Minani yahoze mu ngabo za kera z'u Burundi ex-FAB, akaba rero yaranazamuwe mu ntera agahabwa ipeti rya Lieutenant Colonel muri Nyakanga uyu mwaka. Mu bemeje rero amakuru y'urupfu rwe harimo impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ndetse akaba n'umuyobozi w'umuryango Focode Pacifique Ninahazwe, ndetse wabitangarije ku rukuta rwe rwa X. Yagize ati Lieutenant Colonel Atanazi Minani SS 1564 umuyobozi wa batayo ya 8 y'ingabo z'u Burundi muri RDC Tafako yishwe rero arashwe mu ijoro ryakeye n'abarinzi be batatu mu mirwano rero ikomeje muri RDC. Yakomeje avuga ko niwe musirikare ufite ipeti ryo hejuru mu gisirikare cy'u Burundi FDNB wiciwe muri iyi ntambara. Yaba rero igisirikare cy'u Burundi cyangwa se AFC 23 bahanganiye muri RDC, nta ruhande rero na rumwe ruremeza amakuru y'urupfu rw'uyu musirikare ukomeye w'u Burundi. Mu ntangiriro rero z'uku kwezi nibwo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC 23 byasubukuye imirwano ikomeye mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero yizewe agera ku gihe avuga ko AFC 23 yamenye ko ingabo za RDC z'u Burundi na Wazalendo bigiye kwigabaho ibitero muri Kamanyora, ifata rero icyemezo cyo kubitanga kurasa. Umuntu rero wa hafi y'ubuyobozi bukuru bwa FC 23 yasobanuye ko ibisasu byumvikanye mu gitondo cya tariki ya 2 Ukuboza byarashwe rero n'abarwanyi babo, kandi rero ko byahungabanyije bikomeye ihuriro rya leta ya RDC. Uwo munsi ingabo za RDC n'iz'u Burundi nazo zarashe muri centre ya Kamanyora imaze amezi hafi 10 igenzura na AFC 23. Ibisasu rero byazo bisenya inzu n'abaturage b'ibikorwa remezo. Hapfuye rero abaturage 3 abandi barakomereka. Kuva rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu Ukuboza 2025 ingabo za RDC n'iz'u Burundi na Wazalendo ziri kugaba ibitero mu bice byo muri teritwari ya Uvira birimo Katogota, Kamanyora no muri groupement ya Ruvungi. Ibisasu rero bye bigwa muri centre ya Ruvungi byatumye rero abaturage benshi bahunga berekeza mu bindi bice byo muri Uvira bitari kuberamo imirwano nka Sange, Runingu, Ndolera no mu mujyi wa Uvira. Umuyobozi wungirije wa FC 23 ushinzwe ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa yatangaje ko ingabo z'abarundi ziri mu Burundi ziri kurasa muri Kamanyora, Katogota ndetse na Ruvungi. Mu magambo yiwe yagize ati muri iki gitondo rero ingabo z'u Burundi ziri mu Burundi ziri gusuka ibisasu mu bice bituwe cyane muri Kamanyora,
Katogota na Ruvungi, zigateza rero impfu z'inzirakarengane zirimo abana, zigasenya inzu, amashuri, insengero ndetse n'amasoko. Bisimwa rero yashyize ku mbuga nkoranyambaga amashusho agaragaza uburyo ibisasu byasenya inzu z'abaturage, yumvikanamo umuturage uvuga ko mu mudugudu uri hafi y'umusozi wa Ngomo muri Kamanyola. Iyi mirwano rero ikomeje mu gihe ku wa 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, ibintu AFC na M23 yavuze ko ibyo biganiro n'ayo masezerano bitayireba. Yes, nanone tudatinze munyemerere turebere hamwe izi breaking news. Ni leta rero zunze ubumwe za Amerika aho u Rwanda rwasinye amasezerano ya miliyoni z'amadolari 228 z'ubuzima. Ni miliyoni rero zasinywe kuri uyu wa 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Leta zunze ubumwe za Amerika rero n'u Rwanda basinye amasezerano mashya ya miliyoni 228 z'amadolari yo guteza imbere ubuzima. Ni Washington DC rero aho u Rwanda na Leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu wa 5 basinye amasezerano y'imyaka 5 hagenewe rero miliyoni z'amadolari 228 agamije rero guteza imbere urwego rw'ubuzima mu Rwanda no kongera ubushobozi mu guhangana n'indwara z'ibyorezo. Amasezerano rero yasinywe na Jeremy Lewin, umunyamabanga wungirije wa Leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ubufasha bw'amahanga, ibikorwa by'ubutabazi n'uburenganzira bwo kubahiriza imyemerere, hamwe rero na Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubufatanye Mpuzamahanga bw'u Rwanda. Nk'uko rero byatangajwe na Departement ya Leta ya USA, amasezerano mashya agena icyerekezo gishya cyo kurinda ubuzima, kongerera rero u Rwanda imbaraga mu buvuzi no guteza imbere inyungu za Amerika mu bukungu no mu mutekano. Intambwe rero u Rwanda rumaze gutera mu buzima yashimwe. Mu myaka rero ishize u Rwanda rwateye imbere cyane mu kurwanya icyorezo cya sida, rukaba rero rumaze kugera ku ntego za 95. Igihugu rero kikaba kimwe muri bike ku isi byabigezeho. Aya masezerano rero mashya azubakira kuri ubwo bushobozi binyuze mu kugabanya kwishingikiriza ku miryango itari iya leta ONG mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, kubyaza umusaruro ikoranabuhanga rigezweho mu buvuzi, gushimangira ko ubuzima buyoborwa na Leta y'u Rwanda n'abakozi b'ubuzima bayo, gutuma rero u Rwanda rufata ubuyobozi bwuzuye mu kurwanya sida mu mwaka wa 4 w'amasezerano. Ubushobozi rero buri ku mpande zombi. Mu masezerano Leta za Amerika iteganya hashingiwe ku cyemezo cyo kongera gutanga miliyoni 158 z'amadolari mu kurwanya sida, malaria n'izindi ndwara zandura no kongera ubushobozi mu guhangana n'ibyorezo. Leta y'u Rwanda rero yiyemeje kongera ishoramari ryayo mu buzima kuri miliyoni 70 z'amadolari, mu gihe rero inkunga ya Amerika izagenda igabanuka buhoro buhoro. Ubufatanye rero bwongera n'inyungu z'ikoranabuhanga rya Amerika. Aya masezerano anafasha gushimangira uruhare rw'ikoranabuhanga rya Amerika mu Rwanda. Urubakira rero ku gihembo gikomeye cya Zipline International Inc. cyatanzwe muri Ugushyingo 2025 kigamije rero kubaka robotike za Amerika zo kugeza imiti
n'inkingo ku baturage binyuze mu tudege cyangwa se mu ndege zitagira abapilote. U Rwanda rero rwakiriye bwa mbere ikoranabuhanga rya zipline muri Afurika, nirwo rero ruzajya rukoresha kandi runabungabunga ubwo bwubatsi bushyashya. Anagena rero miliyoni z'amadolari 10 azahabwa Gene KGO Bioworks mu kwagura ubushobozi bwo kumenya no gukurikirana ibyorezo mu Rwanda binyuze mu ikoranabuhanga rigezweho ryo kugenzura indwara. U Rwanda rero rwanatangaje ko rushaka kongera ubufatanye n'amasosiyete ya Amerika mu bindi bikorwa by'ubuvuzi, birimo rero gukemura no kugenzura imiti igezweho ya sida ndetse no gushyira ubwenge bw'ubukorano AI mu buvuzi. Gukomeza rero umubano wa Kigali na Washington, aya masezerano agaragaza ko u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gutsura umubano wabo mu guteza imbere urwego rw'ubuzima rufite imbaraga, rutagira gukoresha nabi umutungo kandi rutagombera inkunga mu buryo bw'igihe kirekire. Leta y'Amerika yatangaje ko izakomeza gusinya amasezerano y'imyaka myinshi ku buvuzi n'ibindi bihugu byinshi mu minsi iri imbere, nk'igice rero cy'ukuri kwa politike yayo nshya ya America First Global Health Strategy.